mu tua thi non wa ki pa wai tu ma la mi na I ko ta nga thiu tum thiu dei wai het lo ma ni le ma ni hin na ki la na te wai te bang zia ka tung hi yam chi te le I ko ta nga I society level a I philanthropic hina sab to mi tale wai te bang chi bang pa la the hi yam chi kyo ngai nei ta wa tu ni na ana ki yen khang e het lo hi le le ilaka na ta homosexuality ya ma ikibat pi pasal ki kala yai nu lepa la makizat na ma ai ki nu me ki kala ki ngai na ki thang tat na wai the bang ila kana pi takana tu ma hi chi mu thei le observe the yom jakina paisa wai tung ta kin kyo rim deng chi ya the certain LGBT achieve achu lesbian, gay, bisexual and transgender. Natalian atam in awab natalian. Alang tamale lamka pasal kingaya kiting ay kere numay kingaya nule pada na kiting chi omta. Again homosexuality to gay ka akiba lo nakaka homosexual pen I waya I tak saud na bicin na natural itiama patian hun siam dan lo taka wai bicin na ilai siam tua anak kilat homosexuality cha toko hu na chi bang waya amun logi danga hi chi cha na homosexual na hun pa gay chi cha bil yai dena yon gen tak sa a social political identity hon assertion gay wai kau dan yai dana hi na natural unnatural sexuality ama wan no le pa zile pasala kini na hi lo ma hiai isu kha sensitive ma hiai omta lamka kha omta chi ki thein jin tu na ya hi lo kum paita ma kum bang sahian kum thum kum li paita pata kha mi toy lai khat pe win le ana zak ana gen theu omta ina thida ni na hit bang pen kha ela ka the de legin ta Christian sa wai na ka lama Lamka pola pan le support hong pai zel sexual orientation nei tak bangza phadwa chi thek chang ke le wai link pola pan hong pai te to anakizom a register anakipol sang khat bang ta chi a hiya tu nia hiai pen kha I gen nai lo thei lo tel ma hi le gen bun gen de de ngam hoi lo aja to sensitive ma ja ka gin na to I thugi lu lai siang tho hon sen sak na to ki kala hi ja ka Genesis pong khata painon tala kha pathianin kha Adam bolen chen Adam kha ama asawa kha ma hil hi salawa hi wai ja kha akop pi di companion di bolen chen a companion di kha Adam dan bol no way de ma Eve bolen chen ma nu mei bolen chen azia chu Adam kha ma asawa kha he was lonely atomin gen leng bel pathianin asia ma numei de pasal sia siya itu for companionship ma not pasal azia tu Adam ka pasal poi mo hi Adam ma siam ne hi mai itu hi lowe itu ma so numei de pasal has a role ma bang chu to kin khowelen kha hai numei de pasal bang chu to kin ki bang de bol le kha hai Bible mandate pen it doesn't change universal truth. It is an established fact. It is like the sun will rise from the east. A serious na kha homosexuality kha ba pathianin mi nga bola kha ama mil pat pia bol ma pasal bol in jin wa hita khan no mei bol ma huchia ji kha di hongpong di leitung hon lwan di no mei le pasal oma ta te hon nia wa kha in kwa nei chu ma tu nia in kwa ni ji pen kha wai hinon lo mi ni two committed people ji dia person no mei ni hita be pasal ni hita be wai teng khom kha tu nia kha see we are redefining what is a family what established institution must a pen in jin why pasal to no mei pen kha a bol pen kha tu nia why
in sung pen kha hon wai itian na ma nu le pa a purpose sia pen kha tu nia kha hiai pen in kha I hon khoi ta in homosexual kha chu ichina gen le Satan at its peak of his craftiness. But the very image of God, the very purpose of creating man and woman pen kha hon attack. Chỉ khá đích sau đó cho Satan asiam na sang pen rằng cái LGBT rằng hong chế yai homosexual ki chi pen kha ei laka thilong tum thak bang sin ma le khovial paida na thil ana tum khina hi a khovial mun tam pia gam som ni le lina I ana theipi na na peta wai bana India in le na swal le la hi a history ni chana wai mana ni danga la ka mana Egypt te hun bang Greek te hun bang Roman te hun bang atam pia elite group la ka na common ma mai chu hil le tu huna kha adia ka gam changkang sa te bang US chi te bang no ai ke Europe ka chi te bang kha elite te kya kya le common a hon bang kata a social political movement a hon pai to tai chu which kom kala ki jwa ta den ken ne kha chi content ge jwa la ge a background kha clear di ko ka sa mo I debates chi te hon pai to te kha pseudoscience chiama science to laki on make mat so secular philosophy to on make mat mo to debates omlel pen bel gay zine science ya gay zine chiama amau pen khat nang ma ba ne chura ka hi chi on pian hian na khat kha American Psychology Association APA ki chi mo to a covela social science and research organization at the establishment ma yo waiten kha ya gay movements hon ha to kidum zuina to ya identity assertion chi mo minority politics identity assertions hon why hon to kitwa kina research hon constitutive why hon constitutive na ha member media to member media la ka bisa gi kha gay community waiten kha ama kha co natural ka hiu we are born in that way chimo ai la ko tangina tua isa kwan hon sin sak tamzo sa kulian zo abrahamic religionity juda sakwa christian le islam in mo ha takana kinya lai chu a chile wuchi ki kom kala ya amau claim we are as natural as heterosexual no pare no papasal le numezia na kiten mo na ko le kai na natural hi amau hiai hi ka pian da hon pom ma yun ko le pathian siam ka yu ko le pathian no I tha hi chila yo no Yes, that's true. I can get to it's good. yes fa jam pathian to nang de na ki ha hon jam ko to kha banga Bible không ăn săn mà kha mi a piang swallow mai mo piang swallow chu kilo hile ko ka pian na no tuam sa ka hi argument has sa very strong very highly sophisticated argument secular argument human rights constitutional and legal aspects le hamom scriptural aspects le hamom lai Bible esau to Jacob bangele esau kha mi pa gama hunting mo le mulhau le Jacob kha ina hi thia pian zia le pian pa de ana pian ngek zo de which one no me ya de no me dia ko me ta pseudoscience don't chi ha search a ball ma peak ha as a chromosome a DNA kha ki ba fact che mo ile khovel to ma research on hi cha kha why nu khata phi khom pya e khat kha pa zo de khat kha nu zo de
จีบังมั้งไว้ค่ะบางจีดานว่า scientific ตะการ proof สอบจะละเอียดที่เลยค่ะ a victim ดาราของที่ portray มั้งบางเสียดายเฮียค่ะกับเพียนผิวไอ้ sympathy sympathy wave ดาราhanกายจูมั้ง victimize ของที่ portray ตะนา historical facts ของมันโคตรบ้างเฮ้ Holocaust ไล่เกย์ที่คนตัวมันจินอัฐมาสักเดียวเกย์ที่ฮิจิวจูเท่ากับ target คิดนะเกย์ที่สักน่าสักกษาว sense of alienation alienation คอยค่ะ argument ค่ะสาวstretch หรือจ้ะคำพูดเลย political minority ที่ victimize เขาที่ victimize now ตัวบ้าง discrimination sarcastic ตะการจังzoom สักจะหลักสัก why in ข้าหนาวปังห้องยังปังค่ะ peer pressure เล็ก bullying หนาวปัง hard low สุดเดียววันเล่นสุดเดียวเขาวันเล่นห้องยันเดียวจังอ่ะค่ะเล็กข้าเสมาห้องเสียงเลยม้วนเอาละเปล่างั้นลูกตัวเอละกันตัวอีจิตเลยผมเอ็นตัวที่คนชุอินpasal padanที่คนโดนไว้ที่นักเรียนวิจารณ์เนี่ยไว้ข้าอามาอัน fulfill ที่สาวไว้ fulfill นั่นเด็กข้าใหญ่ไลฟ์ข้าคนจมทำโซ่ชุหุ่นจีเสียข้าไว้คนจมนี่นักพี่ไว้คนจมปุจจข้าไว้ a past and fulfillment desire ข้าเด็ดกี่เกไว้ข้าเฮียตันตุ้งสักให้ชิวชุ minority identity politics คิดสิข้าตัวมั่งไว้ข้าอัตโตโซเตฮินาเทกานาอีไว้ไปเทปีนา movement ฮอนไปค่ะ enlightenment period ไว้ยุโรปกามาใหญ่ the autocracy of the church เป็นค่ะทุดิกละไว้ทุดิกจนส่วนนะ modernism วันนั้นตัว post modernism theory there is no particular truth absolute truth ดำละไว้ Gen X it's my life แค่ยินนะเฮ้มั้ง I have ไว้ค่ะอย่าง minority ตัวตัว rights อันเดียกันอี feminism ที่ยามไว้ที่ของบางนังบางอามิดในไงตัวนั้นในที่ก็อีนะนั่งให้ rights ใน enjoy แต่บางจังหวะเก็ต enjoy ที่ดูเกย์ก็อีอย่างมั้งลำพิตัวติดก็สักอัตวก็จะอีอย่างก็เก็ตนั่ง rights ในบางมีอย่างที่นะในดูติดก็ที่อ่ะ argument นั้นเป็นมันเปลี่ยนนะไว้ไอ้Hovial pill na it's them a science tungto na hon big do na to a constitutional debate constitutional right to privacy Putta Swami case kachi chuma August ha Supreme Court Aadhaar card number ha yai bank te mobile te to link lo yai kha mi hing privacy hon su kha hi chi a case a file na right to privacy fundamental right hi ahon chi chang ha yai LGBT yes an om sa why ka legal hi thailo India dan in pom thailo why ja ka yai khale review mai ding hi chitan yen why to LGBT kha legalize the hi china to why ka move towards legalism so it's only a matter of time a social political front apel solkan arai chu acknowledge le apoina dia majak del ya benefits healthcare medical facility chi te mo why je nei ti hilele kiten na recognition ni chana church in a role hon play dikat ilaka community a fundamental question pender gay te christian hi te diwa bible in kha jang taka mun tam pya ge lo in jin hele amana bible in tu homosexuality again na te hila Leviticus musom le gyan na ba nga ba changsom ni de ni na ba nga hilo Leviticus musom ni changsom le thum na chi ko ai ge Genesis bung ni na musom le kwa na chi te ko jang ta ka again kha chu hiai kha khelna ki hwai pathiane na 10 commandments apya ka tel lo we 10 commandment mana kha pathiane ka ang ko ken achi jang kha numay la pasal mo numay la pasal outside of marriage
angkom le hilawai chu hai kha azyak chu hoi levitical dana gen kha yai numai la numai pasal la pasal mo pathianin aki idan kha ama adan khel na la ka le tel sak lo jen apolama ko yai le yai kha mi hing le sa tuk tom ki banga ki ko yai le a level kha mo an ka chi pen kha danมันlike outside of pathianin yai te hi ken a chi la ka le tel sak lo wei chu paganism the culture of paganism an ko paganism ma ko ima ai chu yai kha numai le numai pasal chi kha pathianin a ki ran kha mi hing in sa to ki zop na ane to ki banga ki ko eve bible la kha mo aki hwai dan adik lo dan kama abnormality ai dan Bible in ati ai zaka khelna pin tana lu ki ta le si Bible in ati zaka Bible in khelna ati zaka khelna hilo jin khelna hi zaka Bible in khelna chi chu pian ke nu ben hilawai chu lama ko pian ke ni on chiti te cha a scientific ta ama scientific argument ka subdomain scientific ta ka argue so low mo pa legal argument on jan ayo human rights argument on jan ayo mo why ki kala kha right to privacy why cha dai chu wa ka sexuality engine sexuality ka pathian what pain mo why cha jana kha setani na sadaga na on sem pathianin apom di chi thaina walom lo chu omlo hele ahon argument aku yore cha sa na sa ma chu sa no pen ma ido te to sale sisan te ke kha hui khwa kha te sab to amen kha o aswa de dan le haksa na pian ke no hilo hi vachi thei mo lo chu Baptist Church Catholic o be le bang tan ya ma kha mo pai mam lo mo kai chu alam dang dan chu tuam tam pin kha pom tau mo because inclusive ngai hi azia chu chang mi kwa mai nial thelo chu ying wi nial thelo kha chu he ke ho siam tu pan kha hwai mi gay pen le ma homosexual pa le siam hi chi chu ma hwai le siam ki le siam pathian bat ya siam le hwai mai chu ma lo klem mo kha ma si pathian kha ke kha I kay numay ka pasal lungkol diro numay malungkol ida hon bola numay khat to ka kitingwa hoy ka lupnawa ka hiu kha pathian hon thilpia hoi ud na hon piak pin kha piting sak ka hiwa hoy ka thil kilo ma hi ahon bol tu pa thim wa thil kilo ma hi chiwi chu ma hei ya kha ala hoi ma kha bangai chi kha hi le hoy kha pathian hon bol tu pan kha hoy ama hon bol na numile pasal ana bol pin kala kha tunia kha hoi kha I dia kha ke mi mal bangin kha ai ke kala siam tho simin kha hon pom sak the nai twan lo chu ma bangza right ni le ule mi ahong piang chiang a kha puchina na piang bang hi taleng le mi nan na le ni hi piang vele ma a hi ke ale khuthem ni ya piang bang le yom vele a hi ke ale taksa bu kim lo ni piang vele ma hoi tiena le puchian ni bangwa kha I em le na ni khai hi a le ma wa I hi na pin kha I si hiai the ek can behave ebanga hai a nature and behavior pin to what a ek pin kha khen le ma so va ek ya kha mi hi ma ka pian pi hi ala hi a le so like I have to banga nurse that banga hoi ki piang pin kha ka kiet kol to a ma ai ke ka ta pian pin kha kai kol to pi a hoi pathian hon si na pi la kha hi a numin kha numei ki tien pi lo di pasalin kha pasal ki tien pi lo di azia tu hoi kha pathian wa kha thil ki hwai ma khelna lian nam ge na igen sop wa mo azai sa hai kha pian swal dang to ki bang ya mo das we treat tun example khat lani mi khat piang swal mo mi khat piang a vai chang another question I that pen kha a hi le ama o kha Christian ni thei diam mo a kha u bang I chi pe na ka ngai su
mi khat piang so le chu a piang so za ka akha pen bei lo ve ma akha pen bei lo ve chen akha bei lo ve chen at the same time yai kha ka pian pi hin chen ai za ka ke kha normal ka ye chi ngai na ta lo ve chu why today to get it athian thu bible za ta taka khau taka ge ki chi kha tong le chen you know why strategy failed right mo ka sao tum kya nam chu mo sang tum ro pe ma why strategy le failed ta vote bank a hi kya le hi lawa e khovel pompia ai na mo pang chu hi LGBT te khan mi muan ma hi chu why zia ka private company te ba chu LGBT they so creative so like lesbian so what a company te bang into customer loyal customer chi mai chu what a support mai agam sul ka support ke le company support bhe chu a family concept on ki non jol play ka normal family ya pasarin na ka numezi hon ne reproductive system ichi ya na ne ki na mo itu na again dina tum lamgam hongam bot hoi na ja kana I object takina Europe hombam fertility na sang no hoi chu wai ja festival bang fertility festival ko kana ni mo wai pe tu to monitor wai ya gay te on argument to bang hiam chi le family theological argument about family chu ibul puna mo a chi the family concept ko abang ka ki ba lo na tu no pasalin kha numei kha jine china why azin kha ai ka pasal pahya bazi yam kha important taon ni lo why taon ni lo chin surrogacy through yam ai ki adoption yam kha ta taon la ne chu in kwa a chi won chi hi ta le ko ki kala I na natural mo ki I na ma ano ma hi why ki ja ko ki te hi le ki today we ko ta ni chelo gi lesser ge si through yam ai ke I baga kai transgender chi mo ya reproductive organs ka artificial ya trans ma kha ke tai chu to again uson corporate on gen hong to politics hong to ki zo to da na sang to I health sector sa kha corporate yan PPT involved na investment pan I counter argument alin hono mon jamo reparative therapy psychology ki chuna why the approach to ai APA psychology atamzo na secular approach hon nei teu ka I compare a scientific approach ka I aki hian na khat a methodological approach ka ki hian na khatam ajabel hiya I dominance discourse of psychology chi damo atam zoten ana sanda nun kha ya gay te kha mi ma hiuna edan ma hiuna we have to accept chitanan ko chu hilale reparative therapy psychologist ten kha they are not therefore we can do something more where we there may be a way to convert back amount te kha PTT nam de hi chawai scientific solution nurture why amount he the to dominant psychology sin kha why arrives recognition tanan ko why ja kha pseudo ka china kha why what next question pe one why no lo one address no lo why tanan ko ja mo a week da kha school na pang te class 10 11 12 te la khonga gang type sima why da ma Satan bia secret cult underground non fashion mo hui num da na pai hui in hon pela hum be chi dan de khoma kha dina peer pressure chi lo no volte um dan na why bang le ave kai ka chu lifestyle LGBT movement tha aswan ma movie kha Brokeback Mountain movie cha papi ni ganchinga kwanje lo chu akha ane gi to bang ni to kwanje
le amount to gel kya gamla ka belam tiu to kel tiu to hi cha tenth I kup thai zel ran cha zak zel wa lum zel ku cha ki het kha hat ve khai cha kha I amount kya hi cha kha bangya hormonal exuberance ka thong mi mai the no ho pa kha amda no dik no lo mai ma mo le lamdam ki sao ile le tuam mo ina ho pai pi ko amda no le hut chima ba kha to khovel to globalization professional job e bange hente I border duty hente I oil rig chi ya mo ai ke longa kha longa hi chi te na kho kha I pian ken lo le ka chi no pel lifestyle le hong hi chu na sadaka mo it's a lifestyle lifestyle khat on civilization này nên là lifestyle anh kia vô khát chung chuột hey da jipa ami house lam dem ten a taste He didn't know how to out of boredom mo and then he pain come on board lo cha ko mo và đây là bằng để investigate đến ha ít chả này là này số là he did chắc lòng còn lâu mà lifestyle experience different experience le khá le thing internet là group này nó rộng cái mo chỉ là không định chứ lifestyle to kha a issue hong complicate no na kha to LGBT chi te la kha pila siam la ting hong creative creative mà này dễ talented pa lifestyle hong lu why kha pa lai te la kha tu la ha ta ha in chin conviction real sexual orientation này là lesbian gangs I feel gangs of gays chỉ là nó có banga gay chỉ meaning tắc hết thế rồi hi lệ kia American youth tend to like YouTube không ai nuôi ya cứ chẳng không kịp bản mốc chứ mi khát a good Christian elder khatin in confidence atin khatagen ma ama kha hay ailam mi ma Christian very established Christian pathian na sat mama khatahi ma why a testimony again ama again I'm exposing myself in the pathian hwanzon na ya kagen ya ma achi kha kaniaw lai na pathian ka thei ma na sinh tàng quá mà ông cái gì quá mà like growing years mi hình khá teenage hong phang zini kum som la thung le kum som la gyat kum som la quá cái cảm khá hormonal change atam la tam ma banga assertion of sexuality ma then exploration of sexual awareness ma hun penik so ma ahoy lai ka khan lai na ka kazin te to ma group mena no me teng kyong khom se la hi no me kha kyong khom se kha za ni na ma za ki cham ni ama sa chu ki cham ni da na kha ki cha ki po ki cha ki sexual then that turn into more sensual explorations then that turn into rubbing each other I mean the progression of my head very thin border why atsi a amana so then pathian ka hon pheya ma oh hai kana hi dik lo hi pathian ne so de lo hi chi ka mu khya ma ahoi lo dan ahoi aman a story again na ka ngai to chu khovel kha pai dan to hita mo en thil neu chik to kha kin kha ka balcony kha pa
ปอมจิหอยกินจุมา it looks good ฮิเลเล่ค่ะเฮ้ยแกมาไอ้ลากามีขากาแล้วบอกตักช่างอะไรหอยสวยจุว่าจะได้นะคะเฮ้ยตัวก็ visualization ข้างอ่ะค่ะที่เองค่ะ visual แล้วหนูจะอ่ะค่ะ maybe does it look much more sensational and much more pleasing to the eye more as also two whole like it is more of the visual impact ไอ้จ้าค่ะI think aggravate maybe that thin line is lost somewhere along the boundary ยัยที่นี่คน clarify พูดขัดมั้งอาคันนะนุกิมินนนเกนตัวไว้ example นนเกน siblings on home why sensual pleasure relatives on ki develop jika psychological and social science yai khat anom no context effect theory ki chi tum chu why context effect theory ki china bangyam chile ikisu khak pi yom kom khak pi ikichimat pi no khatin illustration la chu bangyam chile leave ta mi hon pai khom thau chu mi som achi da dang teng ina why leave ta lu jom cha kha akong lo lam I chai kilote why lam ma di ko chu mi khat kha alu na lam nga hon le nga hidia adang nam ting le nga ta mu cha ma len ki why kha it's a kind of natural process of evolving conformity to the group ki no why peer pressure effect theory non get peer pressure to len ki nai why pa na yum khom pi to len ki nai yai theory kita na ma de na kon get therapeutic reparatory therapeutic ki mo why ken kha yai yom dan pen kha human growth and development yon cha kha when do we become conscious about our organs about our bodies mo yai itaksa thilom te bang chi mun cha bang huna ki conscious a yon chi cha kha a development process why ipian hian on ke pan hitama le to uson hon gen nurture theory of nurture one gen chu bang hian chile yai na pang te kha kum ni akipana kum som tan ki ka kum som le ni ka role model kha popoi mo why ja ta kha lai siam thum pa le nuana ko na kha undermine he do na role kha yai therapeutic ten kha ama scientific approach ang na ba mo why pa hi na pa na ai kwan chunga role play dik ta ka play kha lo chan pas pa role hon mi sing kha cha kha why pasal pian pen kha role model di hon mo anu kya hon en tan why a psychological development mo why a feminine psychological development hon pia hon chin uchima banga nuina role di dan ta hon play kha lo nu dik ta kom lo na kha nume le why a masculine psychology hon develop to sensitive na dikha hiai dikha ana discriminate lo di ma la siang thawin kha mi how to mi zo akitwa kwa abol tu pa amau bol tu pa pathiana hi che tu ma pada kha nang orientation ai kele nang attraction pin kha bang hi ta de a hon bol tu kha pathiana jin pathiain hon phal lo hi chu ma yai pina kha I chiang ma di amau le chiang sak di hoi cha kha kha ku che chi chiang a kha jesu nong zui na pen kha I hong piang thak chiang a hiam kha I hoi hak sat na ti hiam iswal di kom non het lo ki lo hi chi kha le a chiang di ma hak sat bin ma kha zui di a question lian zobel pathian hiam hon gi taw hen ma the authority of the bible hon accept why level afraid bang ma allow ba na ki mo hille to allow ba ma na de na non gen ma ba kha they are not just a member of the society they become a political movement it has become a political movement mo yeah movement of ta chu tun kwa yam khat ke yam khat ni ma long hile bel convert ki waya ipi ki si ber honak san hile tu aka globalize wa ki connecting chin queer ki ti nothing more queer QER queer flag language larger political movement on why aka brainwash na pi ta pa in chin to yon gen
identity politics kha na pi ta kan ba mo why pen kha how to dismantle akhat na apoi mo ma kha how to dismantle this thinking mo sab to min apan la ki na khata from theological point of view theological argument India how to dismantle this argument secular human right argument mo why pen kha sab to min a largest level on ngai to hen ma mo sab to no le mi malina is a Christian why bana ani nanona I setan kici a helpil na yon gen wa helpil pe ma yon setan en kha zwa pumlu min kwa ma khem ni kia thudik 50% thudik ya khem chi I think sa wa chmo Jesus Christ a khem la ya aman thudik na khem setan kampau 100% kha sam to isai to thukun ya ngene chu Jesus Christ in le thukun lui ma do chak sa ma ki do to why which ma bang kha to ya LGBT arguments bang le science chi khat thu tak chi khat to hon atam jo ten bang chon Bible bang hon pan san the tu no gay church only boy about gay church ti bang in kha James bungli na kha kon gen so kan Christian kem didan ki to didan kon gen so why ya I taktak te it's my to go te why te pathen na ngai to mo hu ja on ye kha Bible pon pathen na ngai to ding che na ngai to bang ma let them have their rights go to church si dan de kwa kono why kon gen hu jen pen be I debate chu a level a mon khian mai khana philosophical level a theology banga argument a throw out te mo ni na to natural level a sab tom na same ten in so nu le paten banga ai te mo thum na a ya I immediate context a honom de I society a mo lom le voila to a contact effectively mo lom le voila ki por na ki kala bang chi na amount e common I accommodation pe na I transform thing how not to cross the line mo boundary pen ka amount why a group dam te to ki mu khalom na e la ka bang chi na hon khan ki tu ya mo si back in tien kha si hat lo pom lo ma hin han khai sắp toàn tâm duyên khát đi want to redefine the family again cái sắc lối chứ nó sung rong này sắp toàn bom lâu đi cái chứ bom lên này sắp toàn khát chứ bom sắp toàn chứ bia kia chỉ này cái chỉ but cái LGBT as a political movement as a search for identity more karna it's a male or female they want another option LGBT option when they apply for a job more mind you a two group tang to Supreme Court in right to privacy judgment appear takha indication it's a matter of time in India more so long ma LGBT as a third gender ahongomdi another Achille Sabtuamina Supreme Court of India a challenge some ale contempt of court why Sabtuam kha bar the jail le tan sak the why level dunta chu didai chi tan pilna na sanda mo pin ma tan na ma why ba na step pa tom lai chu to ka arai to anget pe no ka public conveniences public conveniences ke ka orientation ya ni so I mean like very soon ai loi to ka bạn luôn đâu ki khong lại đi mà ba sa le nó toàn sit toàn tun practical takin yun na ito ako university a debate panel ha
neutral bathroom kiti numeya to pasala khintom azia kha numeya to pasal khintom chai LGBT de kha kinol khin khai ji mo white pen kha honom tan chin particularly a society am thita uson thuke na kon lutut pi khatum nona wa kon lut pi ut chu bang hi yam chi le Supreme Court in bang tutan na hon bo bang hitale sabtua mina panlaki ira nom do chi kana ngai to na kha social civil marriage kechi na ka chu ki janglo na no adia ta ka Christian ni na wa sabtua mina dan siam thong chi yama siam tho lo ga siam tho ya zo thei khan ki teng te siam tho mai de mo sabtua mina ka dan ki ni cha te chu wa sabtua dan ai ki teng che to atamzo kha civil marriage ki recognize lo no wa kha ina ka alternative thei dan gin ta pen do sabtua min kha gay marriage if sabtuam kha sabtuam dik ta ka payuta tudnai bakhal do gay marriage cha sa pe thei do ai bible thodi achile alternative ba civil marriage institute hon mai mo to USA ko gam tam zo kha civil marriage ke jang ba e la ka ke jang wa kha institution kha honom om sa le court marriage khom chu honom tham de mo district magistrate ko kite chi khom chu tham de why pin cuts another level on hilele tua extreme hon pai no now the civil political rights hon claim no religious rights hon claim no amau pastor amau church ni ta to hai dena ka yen de kha hai gay church ba i fundamental question why abulai no ki pina mo can gay be a Christian gay te Christian ai thi ta sia mo why kha tumlam ga ma tam zo kha we also want to be a Christian we want to be a gay and still a Christian. Why? God accept me. God created me like this. About John Lennox te kong, hay kibibeti ke ko, mo Michael Brown te kong, ka ingay ali ka. Tiang wi tu. Ma, he ka pathiarin ke ni jahon borin jin, ke ni ja partner ka ne. Ma, why ka lai siang thu ka lo hi ja pam tang na wi tu. Lai siang thu le ki bang hi lai. Ma, why ka sap tuam tam pi tien ka I dunia ka I ta le ka I hiai mi de til na za saka ma I kipieng sak tam piom ma gay pastor ne le om hilele atam zo in kha evangelicals te bang ai baptist te bang ai church of Christ bang atam pitien kha welcoming but not affirming to it ma hilele hiai pin omzia chu amau kha I ami pen to what ami pen kha pathian thil sia image of God hele he athil de tel pen kha khelna ma kwa kha khenun jin hele a gay ten kha kwai kha pom twan lo chu sia de ta ni ke ma we ta ni ke he kha as a family anon piru kiwa as a stranger anon hi sa ko chin chu ye ka kon gen ut na na kha tam kam tamon sakem na church can khatin kha a farm loan except why except now concept non gain mahia gay chi chan kha socio political identity assertion ai ziakina why gay non ki chi chan kha nang khan na act pen kha accept na hi when you accept your act is right there is no point of deconforming no why na hi na pe dikahi chan mihial na pi hial kahi chi koma na hial na koi hi ulawa non pai kin lo hi ma le why gay lo homosexual mo tu ma ge na homosexual chi kha a definition tuam to ma ki pya pasal hi nu pala hi la I yai tak sa una akhe na fala zan mo why te kha I homosexual ne kya which kongkala Christian in apia homosexual practice tampia na thoi chu why te kha church member ma hi thil hi kya the ma na hi hilele
ไว้นั่นถือเขียวหนาเป็นนั่งเล็กกี่โพกาถือเขียวมาในนั่นจีเลเบลชาร์ชเนี่ยนั่นถือเขียวหนาคนกี่โพกี่คนกี่งานเดี๋ยวที่มาอีกประเทศนู้นไหนถึงจะที่มาเมื่อ but when you assert yourself as a gay เมื่อนั่งเข้าไว้ application ต้นไปตรงนี้ตุนบางอย่างที่นั่น suicide bomber ครับ suicide bomber ครับ suicide bomber ยี่เขาโน่นเกี่ยจิโร่นะน้องบอมบ์มีใครบอมกับพวกเสียงนั่นเลยแต่ถ้าบอมพวกตัวน้องละกันคงสนุกจีน่าตัวกี่บางนี่จูไว้ตัวคนกี่บางไว้ argument ครับjust เรียก confuse นะไว้ปัจจัยอาจจะครับเดี๋ยวนั้นจีมา post modernism นี่ครับ secular thinking เกี่ยวกับ theological thinking ตัว theological ตั้งปีครับลายสันตุสินะตั้งปีครับตั้งโจ secular university อันนี้ theologist tadi mah wah postmodernism tuan kimik sabte in atin lain kan blar sabtu amin ka tum nam ka ma changkang pisis tuan ta ka wah a border on ken thei lo wei chuma wai pe ta ke chu ba da ila ka kha ala wa ila ka mangi chen ila ka ala wa ya ka ging chuma si dunia ka abagin tu hi le u thwai lo in u thwai lo pi ma tu ne ki tu pi ma aja chu om ta hi cha ma ma cha alo wai pian kha inau pang chit chit diu na le i pa wa le bang e honen tawi le ma yai dan ti kha a hi ke le lo wa pau lo hi le le a khu tan toi tao hiเป็น cha ส่วนหนึ่งเป็นตะกะนี่เป็นปาตัวเองคมที่หมก ha wa ja ka kha he sap tua ma de le i vakit hei mo bol thei le hi non lo he le hwaya kha va hwai tuam dewa valai nat siam deu mo hi no le jesu no wa de le hong se hi chi la mang khat le la hoi amao kha i thi hei tu twa hei i khen thei de hong poi mo ma tu the nature and behavior mo to the ek hoi pen kha kenon ngai di mo si ke ki kha pa piang mo ka lo ngai te le ai ke le ka ki pol pi u te teng le pasal nien hoi ka orientation kha hoi lam nai mo hilele ka ki ting tuan kia a hi ke le hoi a thang hoi ta ka va om kia le chu hoi ka khet na hi pa tuan lo i chu mo hoi kha a chi le hoi ti kha bang cha vinga kep di pen kha phia ya kha sap tuamin kha ai apang khom ma wa iki educate dia iki pang khom ma wa hoi anuli apa te to le iki bang khat ki wa le chu hiai to tumlam kam te sap tuam pe ki na le hi ma ba kha iki na le hi di จะได้จุดคุยขวาทุนินัตเตฮีดูไปเสตันสาเลสิสันเตฮีโลคุยขวาทุนินะว่า a philosophical theoretical or theological level ว่า science lesson constitution lesson law lesson ฟิกฮักlesson เทคนาเต็งครับเฮีย LGBT เทคนาเต็งสักดงมาที่เท่าต้องมาดูดีเท่ใหญ่ไอ้ไว้ติดดันจุ่มตัวอเมริกาค่ะ2 to 4% LGBT gay population อมินค่ะอดานเตียวค่ะอบ้านบ้านอ่ะเข่งเสียวิจิมาเพราะฉะนั้นพอดานะคนเข่งค่ะอป่วยนะค่ะบางไงเจ้าเลยค่ะที่ที่เดียว1963อ่ะค่ะนี่ค่ะสกูลเด็กดิ่งอ่ะปะตาค่ะทุ่มนะไบเบิลที่สินสังนาดีค่ะเมื่อ assembly อ่ะดีค่ะคนละเขียวอีกเมื่อ70s อ่ะค่ะบางทีเมื่อ abortion ค่ะคน legalize อีกเมื่อแต่ตัวนั้นอ่ะบางที same sex marriage ค่ะคน legalize นอนเมื่อสิเฮ้อบ้านบ้านเฮ้ค่ะตัวพ่ออ่ะเป็นอมโลอ่ะค่ะตัวเฮ้ดันกิตุงโลดีจุเมื่อเฮ้ทุ่มนาดีบางคันดีกีฬาขี้เกียจค่ะตัวนี้อเมริกันค่ะคริสเตียนยินดานะกิบุลฟุกามินค่ะ school shootout ที่ school shootout ที่ไอ้เกี่ยได้ตัวนี้ไอ้ same sex marriage ตั้งแต่ของตรงเราดีจุเพราะฉะนั้นค่ะเฮีย abortion เป็นค่ะคน legalize เสียกี่เดียวค่ะไว้ตัวท่านาหิจังค่ะตัวนี้ให้ตรงไหนเราดีอ่ะ stage จะจุออกไม่จุเมื่อเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเอ็นค่ะอินามูเขียนหน้าตั้งปีกิมุตาทางไว้หน้าตั้งปีกิมุตาเฮียเลยevangelical อีน่ะว่าไอ้เกี่ยวกับ Bible ค่ะเขาตะกะ
mà ikin na authority pom lại nu lệ party khazang ngoya lại hi zia kha hong lam khelo hin chin ba hong lat khelo zia kwa kha i chida mama lại hi tina di kha non toàn lo aza i toai lại ten kha kwai chin non lo hi cha kha mà hoa giờ cái cái tu innovative way vang ngày xiam nel take na how like xiam nel empathy, love, compassion with the knowledge of biology, with the knowledge of constitution, with the knowledge of human rights. To it pastor hai issue tackle into biological knowledge let take constitution let take law let take more human rights hai tình to thầy hai issue tackle Bible sermon child psychology Bible sim mai sermon pulpit da bol honi hinon atom kimin geneng khana try gen te teng wa khavik dina theology to secular bangtana pai homa chi ingai to asamjo level amo as a Christian community secularity to pathian thu bangtana pai hom theya chin gam gi hoi tak ki chang tak I hen ki le on ki mi mat why na pia why bana what's wrong with right sit ngai to ki ku hon ngai bangkasa no la ja gel na right chi kha it is not naturally something that is given, it is claimed. Why a claim zo kha mu to tu na gen te na kha akipa pi wa ya mereka gama mi vong ten civil rights on lo to mo minority rights on kiswa to minority rights on to ha itlen pa to reservation and rights actually rights discourse, the discourse of rights more at the philosophical and fundamental level what did the church can give alternative a counterbalance to the secular claims of rights. Why ka I sabtuam tena ichdiama pathian thu to kitwa kina why mihing hi na a dora itan diu pen sabtua lai sian thuwa ki no ya ai ke pathian thil siam natural law tum to na I counter ti ya why pil na lampa khovel pil na lampa thu pi ki thakon ki on ngai ta mot thil ni na thil thum na a denana chi ma banga kha why a boundary hon blur pen kha to ai a philosophical concept mai postmodernism te argument church kha bangten na counter argument effective of the thea ile ya politics pen kha bangten yama a largest level akido a politics pen kha politics level a ido zo ma sia kha ya a ground ke dir te kha ki zo lo a sia kha a politics ka global way fa hon nungin e la kon tum ve why chet the right jaga to I nulian again homosexuality accepting by homosexuality pen convert each accept le why homosexuality te politics pen kha why a to protect na dekha identity politics kon lo twe vai LGBT identity politics am pre kha why takai chu saktom kha abla na kha le I secular thinking on boy na kha why takai chu pan zolo na why jaga identity politics then how to dismantle that identity politics from a theological point of view no why ka saktom ma de challenging ma in chin kon gen so lai ma de at the individual level I don't think that you can target tu tana approach ni oma hiya psychological dominant psychology na ya gay te kha accept di wa hi alung simui chi tai na accept di hi why tana thada why chi ma tu a ideology discourse on ki bang simina on ko ni le tu mo solution bang man pelo in chin ama right from claim pi on so hi le reparative psychology in the na yon gen tak sa pen kha why ka solution ko pya thi ma da chi ka ngai ko na ma as a bela ma approach them hi yai homosexuality o mahi gay o mahi but we can do something chin hot pan chin
why hon patuha I a therapy hon boluha atamzo aha 80% success with which are successful level gazing city pen ha myth bangle hon le swat why a success argument te ha documentation theorize them mo akhuvial tu nada yele why te gombo theorize them counter heavy counter argument point hon swat mo why pen in ha two front hon lo chin san khat na ideological level support hon pe ni na ni mang thang chai koi yai hiat na mo thu khu thu pian wang te suwa tang han pe chu azia bel ya ni ala ki ka convert ki te kha scientific process a therapy hi chu why ka convert jo hi tet injin ile ya politics som jaga convert te kampang le hum sa ka mo ya Islam to Christian versus that de kan pai sin dai chu acolytes accolison amau le force ni which kom kala when ka we are not somehow in the dark completely we have somehow a way out mo iswa ta na dikhan lai hi china wai mu da nga kya da sab to na stand point ho tak la hen la homosexual te mi khia ma hi na ni khia la hi lam dika pi the hi chi gay identity pe social political assertion na hi LGBT pe why zakina sab to min kha why social political rights pe accepted ke dina SME mala about the individual mi ngai na open pi chi mo why kha approach kha thon dia chi tu ne na to ke thum na ya ma a hi ke le igin na ki ta kai na pang kia le chu a hwai ma hon khen sang ti ma hi thoi lam hoi lam not pa ja kha hwai a hon khen sang ma kha ina thum khol ngai ina ki educate khol ngai ina nava khol ngai ma ina din khom ngai kai ti kha I kha a ja chu I khoi lo di chileng la ya ma hi ta I tu ta de ma hi zel kha kha khoi di chile la I khoi hial le kha ki hol mang di ma don loi na hui lo le la hong ki phasang zel du kha ja ka hiai pe na kha thum na tam pi to kha I sap tuam kha apang khom pen ma ngai tu ne ki nu kha I khel na din le khel na khel pi kha ta ya khel na dang table outside of our body is in yama ilung sim to I thil hi pen ki khen the hi ma le to ai gen pe nu kha I tak sa sung le lung sim a teng khel na wai mi hing hi na kha khel na on hi ya ado de dan le e fisa te bu na na gen ma ba na khel na tau hak sapi sale se sana do wa lo khel na do hi wa why again na wa I hai khel na thu pi takin kha society hi sian dan le I society a ama philosophical level a sang dan le I saptwam ten bang chi do ding a hi chi tu le din mu na do na I pyak the do hi ma le saptwam ten a why philosophical level le theological level a do na pe the di le khel na hi chi cha ta gen ke the da ki sa khon na le apoi mo na te ma mo why ba na I individual level a le I society level a I do thi da nam de hi I sabam lama ana ki jang cha khem khat ti psychologist na za to le ma hi chi genwa why te kom kala I twa di mo ba dai twa di lamka om le le e lak le mu ta I twa la te la ka khem la mu te bang chi bang ina I society ten I en I khota ma I do the di wa chi ngai twa na pi ta ka pya na hi chi again the hian nan bang solution ki pethe ke wa ya tan hian nan again the ki pa ma